Pozdrav svima! Ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako možete dokupiti promet u slučaju da vam je nestalo gigabajta, to jest internet prometa u vašoj Aeronet tarifi. Ovo vrijedi samo za one koji koriste pretplatu, to jest Aeronet postpaid korisnike. Do izbornika za dokup prometa možete doći na dva načina. Jedan je da idete na glavni USSD izbornik i onda s tog mjesta navigirate do željenih opcija. Do USSD izbornika dolazite tako da otvorite telefon, to jest birač, unesete zvjezdica 555 ljestve i pritisnete tipku za poziv. Kada se izbornik otvori, unesete 1 za aktivaciju i pritisnete pošalji. Onda opet 1 za mobilni internet i na kraju unesete 3 za Mi dokup. Ona jednostavnija opcija je da otvorite telefon, to jest birač, unesete zvjezdica 555 zvjezdica 5 ljestve, pritisnete tipku za poziv i nakon par sekundi pojavit će se izbornik sa svim opcijama. Imaju ukupno 3 opcije koje aktivirate tako da u polje za unos unesete odgovarajući broj koji je naveden kraj naziva opcije. Tu su navedene i cijene za opcije sa uračunatim PDV-om. Ako unesete broj 1 i pritisnete pošalji, aktivirat ćete opciju Mi dan. Opcija Mi dan traje samo 24 sata od trenutka kada ste je aktivirali i na raspolaganju imate 15 GB prometa po punoj brzini. Ako unesete broj 2 i pritisnete pošalji, aktivirat ćete opciju 250 MB. U ovoj opciji na raspolaganju imate 250 MB prometa koji vrijede do kraja obračunskog razdoblja ili dok ne potrošite svih 250 MB. Ako unesete broj 3 i pritisnete pošalji, aktivirat ćete opciju 10 GB. U ovoj opciji na raspolaganju imate 10 GB prometa koji vrijede 5 dana od trenutka kada ste aktivirali opciju ili dok ne potrošite svih 10 GB. Za kraj dvije bitne napomene. Jedna je da promet možete dokupiti samo kada vam isteknu gigabajti u vašoj tarifi, a druga je da budete oprezni prilikom aktivacije opcija jer ne postoji mogućnost da poništite odabir i odaberete neku drugu opciju.